Unong wan RTI haga jala obat dispersing rani hampakran hagelat pathai kubor hadin ga jinglum jingtip lang ba ka RTI halor ga jing bentrei ban penbha bat ban penitenat ia ga jika kentang ka niam khasi kabodon halor jong ulum sopet beneng kabawan lengba jong Ministry of Tourism jong sarkar pedeng habayatu halor kene ka RTI ke bawa dispersing rani ulayo ulabu daga jingkentu ya keseng khasi bekam dai ban ai ke completion certificate sya ke Meghalaya Tourism Development Corporation lane ke MTDC jonggo sarkar Meghalaya namar ki babon ki jingtrei kim syam lalong ki babyang bat donru ki ba om pat don dak ai bante ki uba arani ulong ru ba jingya soy ha pedeng keseng khasi bat ke MTDC kabalalong ha ka arpulai tarik march 8000 khat khandai halor ka jingtei ki badan hadu arp arteli bat ka jing penmang pisa ka bahadu khat praklur prap arlak san pusau hajar khandai spa sau tengka kini ki jingtei ki kentup ya ka traditional healing center ka counseling center with multi purpose hall ka landscaping stormwater drainage system ka internal pathway with local stone ka viewing gallery hapo ulum sepet beneng ka sound and lights show gallery nanta ki jika led shabar ka solid waste management ka campus illumination bat ka solar energy bat kiwai ula benrap ru bagi jingtei ke baremdor tam ka di ka sound and lights show gallery ka balakot hadu henry klur san posau lak khandai pelai hajar khandai spa san pu pratengka henry kumba galong hi kene ki jingtei kampat don ha kene ki jaka watla la tho hadu kumba khandai pusau persen la pendep ya ka kam Kata report ke bang awrak mentah ada halor ke jingtei polo spet bening. Ini kata report ke bang layo karena menengkong ada ka sauterik benai banyu arja arfuar kata di RTI bang layo menengkong ke report. Kebaar pada ke report ke bang layo nama ini RTI ngafai asin. Kebaar pada ke report ke bang layo arfraterik benai banyu arfraterik benai banyu arja arfuar. Di kani ka RTI bang afai hengtei kade namar bagi don hengtei naka Ministry of Tourism Government of India berkata ka skim kade kani ka di kani ka kapau ka kom ka agreement bayasoi baka senggasi Batka nika MTDC kenika Meghalaya Corporation baka singsi laisoi agreement khalai tarik menai baar arajar khandai te habede baka nika agreement te nakna junga ngalafai ka ATI hang po office jong ni po tourism hangne te hadin bang lafai ka ATI ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate nanti koi hadu khat praklur pra po arlak san pusau hajar khandai spa sa ti hadin bang layo kani DPR na poka office jongga MTDC te ngali inspect meneh sepolum spek mening te hadin bang inspection na kini ki ar teli jingtei pen ar jaj jingtei te pila be sya yang akan lihat bangan pule kini jingtei menengkong di construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of bimbing clary, sound and light show, internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boundary wall, directorate sign each campus eliminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking road, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Dari hadin bangal hewan inspect ni stage 4 aluf pedering hi kalong gaba sosi bat kalong gaba saudia nak lang jungar namar kum aktivis hari juga por ngadai beriu badang don akan yang terai
ti kalong ke ba ngapoi selum tengah dap dak jing lengo nomor ba abang ngapoi selum kadon ke we jing te ke building ke bakhama he kalik kadon ke jing lik hang ni video kadon hang ne ti kata building ke bakhama he kala lik te bagata ka building ke the construction of counseling center with multi-purpose hall ti kini ngalik menne kapa naka ne ka building le hadian bangalai alam di ginong song kidon song ki bayalam yang ahte kadon ka jing khangit ka balat te ginong song ki alam tu khangit ngarung nang tu te ngatan ni video ki dur gidar ne kidon lukhot te kani ke ke ba nga sosi na kalau junga ba kapa ba jing le ben ya kesengsi om tangane kini ka wi ka koridor ek ba kham he ek sanction ka de ga sau unlike show for clarity kini sanction ka doi poi hadu ndriu klur san pho sau lak khandai phulai hajar khandai spa sandukra habang ape kini sau like show for clarity ya kini kamdon polong spet bening kini de ke ka ba lango bat ka ba snusne ek sengsi hak jing sha kini ka skim Hakisha kade ka finance assistant nam da kitu ki beri gudon jaka ndai ngamla ban bendur hakano karkom ka sengasi kali ai ka MTDC bante ya ka tu jaka hang tu ti kata kade ka eke ka balango na kalian jonga aktivis mangapa pe ya ka kailan juga skim bat ka komlong ka agreement ti ngalango alo kata ti wala kata ro tang basna baharo te kala de eke ka ba kamtam ka te ka jaka kantang la kumno ki kontraktor ki deban lamno ki deban perkhat ke nam ta ke jing bit jing biang le nam ta ke jing don borom jong ga ka kantang ang te po lo pernen kini kontraktor de JV of Konton Lenra an Mat Phang Retam nomor 2 Shri Konton Lenra nomor 3 Shri Lenor Nongsi nomor 4 JV of Konton Lenra and Shri Binol Kongsit na Shri Amka Bos Khambar Banyang Jewi Shri Sirin Maubulai Bala Chance Kem Ksian BNA Technology Consulting Shri Hilarious Amdan Shri Lebar Lang Langdo Shri Sunshine Lalu bat kene clean energy tigini de giba kibri giba yo kontrak nte polo sepeda meneng ti habede bagane ka jinge thu jonga phi ba kani ka bandriu klur kani ka sau unlike show clarif kamdon kani ngamti basya ka tu ka bahajrong do ka bate hakler do tulom ka tu jinsya ka de na ka skim ka basau pulang ngamti lese ki pa UC de ka turom ti bi kata de ka tu ka de lai jong skim de bangawat mane stage plus mane ngamlap de kani te ngam tips sa try kan pensai ka NTDC rangkat bagan ka treatment atau kani ka ja sanu nga try dak jingerap jung phi ki press ki media ro nga try ka de ka we na kalat banirap le sengasi badiang aru aktivis kendiat opini contribute lem kena ban tip ya ka ja sanu kani ka druklur te habede bagan na kalang ka sengasi da haisya ka lasan ka agreement ba kata agreement ka pensai ba Shwaban handed over kemudian berkat kum ka point number 5 but kadwe jong ka agreement la kren sai ba kade kamram jong sengsi ban I completion certificate te kar kum ka report bangalap ne la te thoi sha yang ba khandai pu 100% la de be kam ta do jingli ba ela khandai pu 100% la de be kam te jingli ga ja sno tran ru klor te ngatrai tang ka sengkasi ro kade benua dia kata bat ka NTDC ro kadi pensai kata bat takapat jur ro sengasi la kam no gitu ko pape la de ban pa repair biang nomor ba kadi building sim la pe la sistem ba repair or kam sistem ta bolong na ban ta ka jingnya stu jing mulang trai ki hable biang itu mar man shwa ro kadon ko we ga building do hajrong kata ka we la la air din bara la air din bala mi news kala repair biang itu kani ka building tala sistem bani per itu ti harno ka buit juga air ta ba tip tang bang sukar pat ya sengasi ba kamde ban pat ban ai completion certificate katakat kum ka pon elben juga agreement junga ba phim de phil lakum no phim pat de ban ai certificate namar ba tang shu ai ka pa ba ka sengasi ro ka don ketilang tang shu ai completion certificate mu ka sengasi ro pa don ketilang sien ba ai completion certificate kamut kakam kalai be ke UC la submit for Delhi makane ke central scheme
ti habakut jod mana jod kasing kasi kabay kum sin sakit ti tak daw ka pat yak sing kasi hashwa ban long lang kanyai giwe da khat ba hashwa ban long lang kanyai giwe khat da karpat bai phim dei pat ay kon present pikir kham tam kan kan ruklur ka ba ngam yo i hang no no ro kadon na thrai da halor gini pila ban syonduri gini pila na gelang press pila ban lei pe halum do umdon gane tiga tadi ke banga na kalang indang lipit mene kata ka persalango yang aktivis ha bede ba kaneka skiem bante hangte po lu sped bening lingba kanika Meghalaya Tourist Development Corporation Limited Commercial of Meghalaya tengne kati aing ne ngatrai ka bajrong ma kanika DPR ban pulih ne namla ban pen ya tulu dang ne ya pi broko yang ni tabang laya thu ikerteng jung doktor ka agreement kalong dengan point number 5 bat point number 11 nang ta bat ka estimate nang ta bat kini ki register certificate jung ni ki ne gidon lang ne bro khoi tang kita hi ke bang awara sipi te nang ni smat esong ak sengasi bakan nama certificate ya kata ka jingte bat ka baar kalong bakan ka MTDC ro di jungle li ba nama hakat ya report pi ong kandai pusau persen la dep de kita kan 20 ke jasno khat pra kalong be si khat pra klur pra pu arlak san pusau hajar khandai spa sau tangka khat pra klur pra pu arlak san pusau hajar khandai spa sau tangka tadi total estimate khat pra klur pra pu arlak san pusau hajar khandai spa sau tangka Mutong pi omba kasangasi ko omba kala ay kilometer per ada untuk lek 100%. Em hadu menta ka agreement ka ong ba haswa ban handed over ya ka komplis sikit habyang na do ka ka like na do sidong habyang ni do menta ma hada le mangalik nga menir 4 biang di kita brokhoi dong akan tu yak singasi bakam dik en ban ai ka tum sikit matang shu ai tu lakut Tentang ada kini ke buat oleh kami ke omba ka te ke jintai ke kalau 100%. 100%. Cakap ko pun ke jumpi beli dulu mana 100% tapi masuk ke. Kat jungi junga tinga da ken lang ba kan ni kan ruklur nga thrai kan poi prapo ye hapo prapo persen magini ki skin ki jing ai beri teknik ni solid waste management landscaping kitu rapat don development of trekking road kitu rapat don trekking road last mile connectivity kitu rapat don mountain biking road kitu rapat don ini tinggal sebentar ngam no prapo persen ni ngatrai nak ingkar ka estimate ya bisa Usuk mengenai projek level projek atau jing keli ba nomor kar ko agreement la thoi sai ba war pui dam ndep nomor ba agreement la thoi umta de jing keli kalong bali slem ta ka jing pendep ya ni tu ta do jing keli ba department makin la ka skim kalong gumni kamu ka skim apa state Meghalaya wadang telo spedmen kalong gumni sewe kalong gumni tira laki pendep intan mo kawan blak rima pinpan biang hadien ro astom tiga skim gani lamun pendep in par por ba biang pi pa UC ko ormen ka ai lagi ni